Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah An-Naji'at. Ini ada Kak Lestari Ahnan ya. Kak Lestari dari Malaysia. Silakan Kak. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Mhm, Ini Pak Ustadz, ini saya mau mhm. tanya nih, ini jadi masih penasaran nih, kalau kata Ya, ini kan sabha, ini kan ada satu satu kuning, satu hitam. Itu betul kena betul. bacanya gimana Pak Ustadz? Atau han atau ha Ini sabha? yang dikatakan mad iwad tuh ini Oh, dua patah dibaca satu. dibaca satu, Berarti oh mat iwat. berarti satu hitam, satu oren. Ingat, Jadi, yang oren itu berarti nggak dibaca, oh, bacanya yang hitam, yang yang netral dibaca satu. hitamnya Kalau kata Nah, berarti cuma satu. nasto, gitu ya, bukan naston. Betul, betul, Oke. bukan naston. Itulah Ini nasto. yang dikatakan hukum kita mad iwad. Dua patah dibaca satu, berarti Dibaca dibaca satu, hitamnya doang. hitamnya. Oke, Dan oke, Pak Ustaz, Quran oke. warna kita ini enaknya Enaknya aturannya berwarna. setiap yang warna oranye tak dibaca, Dibaca, yang heeh. hitam dibaca apa adanya gitu. Adanya. Yang hijau panjang gitu ya, Pak Ustaz, kan? Betul, Iyalah, yang hijau heeh, panjang, yang merah heeh. kol-kolah, yang Oh, ini yang di atas yang mhm. biru, hitam ini jadi panjang, ini madari disukun. Oh, mhm. Bismillahirrahmanirrahim, kan biru Oke, tuh. heeh, Biru heeh. Heeh. matobi'inya asalnya ini hijau matobi'i. Tapi karena Oh, ketemu satu heeh. huruf dihentikan, Mhm, hijaunya berubah mhm. jadi biru, jadi lebih panjang 5 Oh, ketukan, 5 heeh. harokat ya. Iyalah, Baik. warnanya yang red nih kol-kolah lah Pak Ustaz, Ya, warna merah nih red, ya kol-kolah. betul. Yang red Heeh, heeh. kol-kolah, umumnya kol-kolah Oh, sugro di tengah kecil. Karena kalau kubro mhm. kadang-kadang dihentikan apa enggak gitu kan. Oh, gitu Ini ya Pak kol-kolah Ustaz sugro ya. yang sudah mati-mati Oke, ya. Baik, oke, oke Pak Ustaz. silakan. Saya coba ya Pak Ustaz ya. Boleh, boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wan wanda wanda wannazi'ati gharqa. Bagus, kemudian Wan nasitati nasta. wannasyitati ya. Ulang lagi. Oke. Wannasyitati ya, Terus apa heeh. Pak Ustaz betul nih? Sito gitu, sito, oh Wannasyitati panjang, nasyta, syitati nasyta, panjang ya. iya. Mhm, ayo. Wan nasitati nasta. Wan wan na wan nasyitati nashta. Kemudian Wassabihati siapa ya Pak Ustaz? tabha Coba Ustaz, terbalik, ayo. terbalik. Mhm. Wassabihati sabha. Wassa wassabihati sabha. Wassabihati sabha. Kemudian Was wassabiqo Baca Pak Ustaz? Biko ya ya? fanta Fa fassa fassa biqati sabqa. Fassabiqoti sabqa. Fassabiqati sabqa. Kemudian Yang tasdid nih ba-nya atau ro-nya Pak Ustaz? baknya betul, Ba baknya ya, oh maknya heeh, ba-nya double lah gitu, baknya double. betul, baknya double, Oh, betul. bismillah. Wal mudab wal mudabbirati amro. Falmudab falmudabbira falmudabbirati amra.
falmudabbirati amra. Kemudian Yauma yao, yatarju. jangan yao, Yau. yau, yau ya. Nanti Heeh. out terus. Yauma yatarjufur. Yaumatar, tar dulu. Yaumatar, Yauma yatar. Ini yaumatar oh yes. jufur rajifah. Yauma kan pasangan. Ya betul, Yaumatar. yaumatar, ya. Yaumatarjufur rajifah. Yauma, yaumatar, yaumatar jufur rajifah. Kemudian. Taz tazba tazba'u harradifah. تتبعها تتبعها الرادفة. Kemudian Mana kok sajak lain. kulubun ya. Mm-mm. Qulubu yauma idin wajifah. Kulu kulubun kulubun yauma idin wajifah. Bagus. Aba absaruha Absa panjang. Absa absaruha idzaman nakhirah. kenapa jadi ke situ? Mana Pak Ustaz? Absaruha Oh khasyi'ah. ini khosiah yang Heeh, bawah dibaca. yang bawah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Absaruha khasyi'ah. Heeh. Ayo. Absaruha khosifah. Absaruha khasyi'ah ke situ. Ayo. Khosyiah ya Pak Ustaz ya. Iya. Ya Allah. Absaruha Absa khasyi'ah. absaruha mana Pak Ya. Ustaz? Absaruha khasyi'ah. Ya. Ayolah. Absaruha khosyiah. Absaruha khasyi'ah. Kemudian Yaquluna yaquluna inna la yaquluna a inna gitu. oh yaquluna inna lamarduduna Iya nafi betul. gitu Pak Ustaz. Lamar Oh, duduna fil hafirah. Iya. oh Nyamber. yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna a inna yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Lagi Kak. Oh, yaquluna inna lamarduduna fiha Fil ya Allah fil hafirah. ya Allah Tenang, tenang, tenang. yaquluna inna lamarduduna fil hafirah Ya, gitu Pak Ustaz. nafinya jangan di ini kan tapi gitu. Ya Allah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ayo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Bagus. Yaqu yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Kemudian Idza kunna idzaman nakhirah. a'i aidza
Aidza aidza kunna aidza kunna izaman nakhirah. Coba diulang lagi. Ulang. Idza kunna idzaman Kunna nanya matabi'i ya. kunna Mm. idza kunna idzaman nakhirah. Aidza aidza kunna aidza kunna izaman nakhirah. Ada jadwal. Diulang lagi. Diulang Pak Ustaz. Ya. Wah, Aida diulang lagi. Aida Aidza kunna izaman nakhirah. Ayo. Aidza kunna idzaman nakhirah. Bagus. Aida aida kunna izaman nakhirah. Ini banyak latihan surat panjang, alhamdulillah ya Kak ya. Iya Pak Udah Ustaz. lumayan nih. Nanti dari sini tamat Heeh. An-Naba, Ai Uba, terus nanti ke surat pilihan. Oh Ar-Rahman, gitu. Oh ya Pak Ustaz. Waqiah, Tabarok, Yasin. Nah, nanti Banyak surat-surat pilihan. saya pilihkan misalnya surah Al-Hasr Heeh. itu apa? Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi Oh. wasyahadati huwar rahmanur rahim. Nah, itu kayak gitu. Atau Heeh. Iya Pak nanti Ustaz. Ar-Rahman Al-Imran. Inna Al-Imran. fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina Saya yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala itu. Para junuh saya selalu dengar Pak Ustaz tuh baca surah apa Waqiah. Apa namanya tah? Surah Ar-Rahman. Rahman ke surah apa? Ar-Rahman, Waqiah, boleh. Oh. Nanti kalau yang Oh. panjang-panjang Al-Kahfi. Panjang jangan dulu Al-Kahfi mah nanti. Gitu. Al-Kahfi tapi Yang 10 ayat boleh. pendek-pendek. 10 ayat Al-Kahfi kan terlindung dari Dajjal ya. Satu 10 ayat. Tapi 10 Oh. boleh. Nanti surah Al-Baqarah, kalau Al-Baqarah terakhir kan sudah ya. Di Iqra 6 tuh ada. Heeh. Ada, Amanar heeh. rasulu bima Heeh. unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Itu hingga akhir ayat itu ada Heeh. ya. Oh, Insyaallah Kak heeh. mudah-mudahan ya panjang Insyaallah Pak Ustaz umur, ya. sehat, berkah Amin. semuanya ya. Amin. Gitu. Insyaallah. Iya Pak Jadi saya Ustaz. juga tidak sia-sia memberikan ilmu sama kakak-kakak juga membantu Nah, itulah pesantren kami. terima kasih Alhamdulillah. juga. Ya Allah ya Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Alhamdulillah juga berkah. Pak Ustaz bagi Hmm, bagi ilmu. Iyalah walaupun bagaimana Pak Ustaz ya Alhamdulillah. kena rajin lah nak Ya dapatkan nih kita kalau kita kan saudara bukan, kenal pun mhm. kagak. Tapi mohon maaf, alhamdulillah dengan adanya Zoom ini kakak bisa baca, masya Allah itu Amin. Insyaallah. anugerah terbesar. Maksudnya Terbesar anugerah iyalah Pak terbesar Ustaz. begini kak. Kalau Mhm. haji asal punya Mhm. duit bisa haji, haji, Mhm. haji Betul plus betul. minus plus, Heeh. pokoknya Heeh. bisa berangkat. Tapi apakah pulang haji bisa baca Quran? Belum tentu. Nah, itu belum Gitu. tentu kan. Haji itu cuma punya ongkos doang ke sana. Iya Heeh, sih heeh. ada pembimbingnya ya, ada Mhm. pembimbingnya, Ada heeh, bacaan-bacaan. muntawif, Tapi sepulang dari haji belum tentu bisa baca Quran kalau baca memang nggak Quran, dasarnya nggak betul bisa. Pak Ustaz. Tapi sekarang kakak udah pintar baca Quran, mau umroh, Amin, mau amin. haji ke depannya insya Allah ya, alhamdulillah. Iya Pak Ustaz, iya iya. Gitu, Walaupun tak alhamdulillah ya. kenal tapi Pak Ustaz terkenal, itu yang jadi Enggak lah. kenal. Ya alhamdulillah kan sering ya Maci Ramlah juga baca begitu Mhm, enak heeh, sekarang. Walaupun beliau juga sadar tajwidnya heeh, nggak pinter-pinter amat beliau pinter, itu nggak heeh, semuanya heeh, bisa. Saya bilang nggak iya, apa-apa, yang penting bacanya iya, bener gitu kan. Gitu. kenal huruf ya Pak Ustaz yang penting Udah kenal kenal huruf udah dulu, jago dia heeh, udah. lancar. Karena kalau beliau memang kan dari kecilnya sudah sama sama mamanya, sama Mamanya, heeh, kalau macam Lestari kan saya ini memang baru belum, kemarin. dengan Pak Ustaz lah nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Baik. nih daripada O sampai ke Z. Masya Allah, alhamdulillah ya Kak ya. Iya Pak Ini Ustaz, makasih bersyukur banyak.
punya ilmu sedikit tapi berkah kita Amin. pergunakan buat Lupa Ustaz. berbagi. Iya. Baik, kita terusin ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tadi sudah sampai ini. Nih, Tadi waktu emang naksirah nakhirah ya. idzoman nakhirah. Aida kunna idzaman nakhirah. Kemudian sini qalu ya kok. Kak. Qalu ayat ke 12. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Silakan Kak. Qalu qalu tilka idzan karotu Betul, betul. khasirah gitu Pak. Karratun, betul. Karratun khasirah, betul. Oke. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu qalu tilka idan nikahnya segera. Qalu tilka idan karratun khasirah. Boleh coba lagi Oh, sekali. yang ini kena dicepatkan gitu Pak Ustaz ya? Yang K tuh. Betul, karena Tilka. kosar ya, pendek, Oh betul. gitu. Jadi kalau kakak kalau mau bermain lagu di sininya, idang itu kan ikhfa, ditahan Oh, boleh. heeh, Sama heeh. ini ya yang boleh panjang kakak di sini. Ko panjang. Oh, Qalu lu tilka idang karraton khasirah. khasirah. Ayo kak. Yes. Qalu tilka idzan karotun khasirah. Bagus, cuman masih belum tenang ya. Heeh. Qalu qalu tilka idza karratun khasirah. Coba bisa tenang enggak? Tenangin. Pak Ustadz boleh baca ya? boleh baca grogi dia. Iya kelihatan. Tapi kakak Ya udah tahu. Allah. Tadi kan mau salah di sini ternyata kakak udah Itulah. bisa. Oh ini pendek. Udah alhamdulillah udah berhasil. Gitu. Kan ini mungkin Itulah. seumur hidup baru baca ini ya kak ya. Mungkin Betul, itu. betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Boleh coba lagi? Enggak? Oh boleh Kak, insyaallah saya Boleh coba coba. lagi. Iya coba lagi. Maksud saya ini kan baca kan agak macam agak macam bagus, macam Ya itulah Pak betul Ustaz. betul betul. Jadi Pak Grogi. Ustaz tuh dia boleh baca dalam hati, dalam saya tengah baca nih Pak Ustaz boleh baca. Sebab kalau Iya. diikutkan kan tak nampak kan, tak nampak saya baca. Karena kita sudah sering dengar yang Itulah kayak dia. tadi Ya Allah, yang betul, tadi kan heeh. Ibu Emi Busono tuh saya bilang Mhm. kalau tadi kan dengerin ngobrol, dia jelas ngobrol. Kenapa baca Quran kayak kumur-kumur dia sadar juga. Kakak juga kelihatan kretek-kreteknya agak Kretek ketakutan gitu ya. kotor. Ya Dia biasalah macam agak heeh. kayak Sebab yang benda saya ini kan, apa Ustaz, semua ni kan macam first first time kan, jadi macam tak pernah ya kan, macam itulah. kayak kita Tapi yalah lihat lihat Pak polisi aja ketakutan mmm, karena nggak pakai helm takut ditangkap kayak gitu. Ini kan saya itulah dia. polisinya ayat ya takut-takut gitu ya. Takut salah. Ayo, Mhm. ayo Kak. Oke, Alhamdulillah. bismillahirrahmanirrahim. Qalu tilka idzan ka karratun khasyiah. Khosirah. Qasirah ya Allah, Udah bismillahirrahmanirrahim. bagus. Lagi tenang. Qalu til qalu tilka idzan ka Nyambar. karratun Karotun. oh karratun khasirah gitu. Iya, betul. Qalu Oh, qalu qalu tilka idza karratun khasirah. Kemudian fa fa innama hiya zajratau wahidah gitu Pak Ustaz. jazratun. Ja oh Ya, ja Zajratau oh bukan terus ke sini Pak Ustaz? ya Zajratun gitu ya? jazratun. Oh iya. Ya ke Oh, bawah. Fa inna ma hiya zajratu. Betul. Tuh jadi idgham ratu biguna ya, betul. heeh. Jalan kalah tadi nih. Saya lagi itu nih, ada celongklong WA masuk. Jadi lihat WA Oh, sebentar. Jadi enggak ini. Ya, mhm. bagus. Iya Fa iya, inna ma hiya bismillah. zajratu wahidah. Betul, idgham ya. Oh, wa innama Fa, hiya bukan wa tapi fa fa, fanta, fa fain.
Mhm. Fa innama hiya zajratu wahidah. Gitu Pak Ustaz. Fa Itu salah? innama hiya zajratu wahidah. Kemudian Fa i fa idza hum diulang lagi tadi bisyahirah. biar mantep pokoknya. Fa Oh yang tadi? innama hiya Oh zajratu wahidah. oh. Fa innama hiya zajratu wahidah. Coba lagi. Fa innama hiya zajratu wahidah. Bagus. Fa innama hiya zajratu wahidah. Kemudian Wa idza hum bisyahirah. wa idahum hubnya ifas nafawi ya bindeng. Fa Oh, oh, idahum bisahirah. oh. Ulang Pak Ustaz. Ya boleh. Wa idza hum bisyahirah. Sinnya kecil. Oh iya, Bisahirah. wes. Hmm. Wa idza hum bisyahirah. Fa idahum bisahirah. Kemudian Hal ataka hadisu Musa. hal ataka hadithu Musa. Kemudian pintar ya Masya Allah. Idnada ya. Isna Idnada Isnada Isnadahu rabbuhu bilwadi apa Pak Ustaz? bilwadil ya. Bilwadil Bilwadil muk mukaza muqaddasi mukasi tua gitu Pak Ustaz, ya ya. Allah susah nah. Iya betul. Oh, Inadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tua. Sudah kakek oh sudah tua, ini tua, pok tua, tua. tua ya. Isnadahu rabbuhu bilwadil muqaddis Muqad 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 muqaddasi muqaddasi tua gitu. muqaddasi tua ya. Ya Allah. Ulang Pak Ustaz. Enggak usah ya. Nggak usah. Ilnada ilnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhab sekarang. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Bagus, fakul. Wakul halaka ila am Fakul halaka. L-nya jadi oh double. iya. Fakul halaka. Wakul halaka ila am tazaka. Fakul halaka ila antazakka. Lagi kak. Wa Fakul. fakul fakul halaka ila am tazaka. Antazakka. Nyamber. Oh, Ayo. nyambar ya Allah. Nyamber. Fakul halaka ila ang tazakka. Fakul halaka ila antazakka. Kemudian. Wa 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 ah ahdiyaka. Wa wa ahdiyaka ahdiyaka ila. wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsa. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kemudian Wa arahul ya Allah.
Fa'arahul Fa'arahul ayatal kubra. Iya benar. fa'arahul Fa'arahul ayatal kubra. Ayo Kak. far faroh Fa'ara fa'ah fa'ara fa'ara fa'aroh fa'arahul fa'arahul salah ya Pak a Ustaz? Ya Allah. fa'arahul Fa'aroh fa ayo fa'arahul ayatal kubra. bagus fa'arahul ayatal kubra kemudian Kalau ini Pak Ustaz fakaza gitu Pak Ustaz ya? Ada fakal tasdid. betul nyamar ke Oh. zal fakadzaba wa asa Fakadzaba wa asa fakadzaba wa asa kemudian summa ada baro gitu Pak Ustaz. Thumma adbara Oh. yas'a. Mm-mm. Summa ada baro yas'a Thumma adbara yas'a. Kemudian waha wahasaro wahasaro fanada fahasyara fanada. Kemudian bagus. waqala annahu Kok ananya rabbukum pendek, ananya nggak ada pendek ya. tasid. Faqala ana rabb. Oh. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukum Rabbukumul a'la. rabbukumul a'la. Faqa faqala faqala ana faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian Fa fa akho ya Pak Ustaz. Fa akhodahu gitu. ya Fa akhodahul gitu. Kodahullahu gitu. fa'akhadahu Aulahu. fa'akhadahu Allahu ya Fa fa'akhadahu akhodahu. Allahu betul Fa akhodahu lahu nakala ajroti wa bukan ula. fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati bukan ajrati ya akhirati Akhirati. iya Fa akho ya Allah. Fa akhodahu. fa'akhadahu Fa fa'akhadahu akhodahu. Fa fa'akhadahu akhodahu. Allahu Fa'akhadahullahu nakalan hunakalal a Mm-mm. nakalal ar Nakalan fa fa'akhadahullahu nakalan nakalal ar nakalan nakalal terus ini Pak Mm-mm. Ustaz Nakalal akhirati 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 wa ula ya wal ula wal ulas fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula coba lagi ayo wa akhadahullahu nakalal akhirat nakalan panjang oh panjang ya wa akhadahullah fa'akhadahu Allahu wa akhadahullahu nakalal panjang oh iya ya nakalan Allah ayo wa 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 fa'akhadahu wa akhadahullahu naka nakalal nakanya panjang naka oh nakalal nakalal akhirati akhirati wal wal ula ini agak susah nanti di kakak latih ya fa'akhadahu Allah nakalal akhirati wal ula
fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Kemudian inna fi Inna fi dzalika apa? la'ibratal. Oh, Mm-mm. inna fi Inna fi dzalika in inna fi inna fi dzalika la'ibratal la'ibratan liman liman yakhsha. yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kemudian antum Antum asaddu kholqan gitu Pak Ustaz. kholqon, Kholqan, betul. Kholqon, kholqan, kholqon. kholqan. A Antum asyaddu antum asaddu kholqan kholqon amis sama kholqan amis sa amis amis sama amis amis sama sama ubana. ubanaha. Ya. Aantum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Yang bawah, rafa'a. Rafa'a samkaha fasawwaha. Bagus, jangan buru-buru. Rafa'a sam. Nah, gredeg-gredeg ya ketakutan karena ini subuh. Pertama seumur hidup baru baca Oh iya begini. betul Tenang, Pak tenang. Ustadz. Pinter kok. Mhm. Rafa'a samkaha fasawwaha. Coba lagi, jangan buru-buru. Oke, bismillah. Rofa rofa asa Betul. rofa asa ya Allah. Rafa'a asam. Rofa asam kaha fasawwaha. Bagus. Rafa'a samkaha fasawwaha. Wa agtasya. Wa aqsa lailaha wa akh wa akhra wa Wa akhraja akhraja duhaha. duhaha. Bagus. Wa aghtasya lailaha wa akhraja duhaha. Wal arda Wal arda ba'da dzalika ba'da dzalika dahaha. Wal wal arda arda ba'da dza ba'da dza ba' ba'da dzalika pendek. ya Allah. Ba'da dzalika Oh gitu. Wal arda ba'da dzalika daha. dahaha. Iya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Akhraja. Akhraja min akhraja minha Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. akhraja minha ma'aha Wamar, wamar. wa mar'aha. Bagus. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Yang ini gampang nih. Wal jibal. Wal wal jibala arsaha. Bagus. Wal jibala arsaha. Mata'an lakum. Mata allakum wali amikum. Ini ada di Iqra ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini juga ada kayak di Iqra. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Wa idza ja'atit tomat Tammatul kubro. tammatul kubra. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Yauma. Yau Yau jangan yauma yau. yau Yau yauma ya taza gitu tadak Ustaz. ya tadak Yaum yauma 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 yatazakkarul yauma yauma ya yatazakkarul karul insanu masa'a. bagus yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a tinggal dilatih ainnya ya
masa'a. Kemudian wa burrijatil Wa burrijatil wa jahimu wa burrijatil jahimu liman yasa. limai yara. Oh ya Allah. Heeh. Ya Allah. Wa Wa burrizatil. Ayo lagi. Wa wa bur burrizatil wa burrijatil jahimu jahimu liman limai yara. yara. Fa amma man tagha. Ayo. Fa amma Fa tagha. amma ma Fa fa amma man tagha. fa amma man tagha wa asaral Wa wa asaral hayatad hayatad dunya dunya. wa asaral hayatad dunya Wa in wa fa innal innal jahima hiyal ma'wa wa innal jahima hiyal hiyal ma'wa. wa innal jahima hiyal ma'wa wa amman Wa amma man khafa khafa. maqama rabbih Wa amma man khafa wa maqama rabbihi wa sampai nahan mana Pak Ustaz? wa nahan Wa nah oh, wa nahan nafsa wa naham wa nafsa nahan wa nahan anil nafsa hawa. anil iya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Yang ini fa innal Wa jannata wa inna jannata hiyal ma'wa. wa innal jannata hiyal ma'wa. Bagus nih keberaniannya ya. Yas'alunaka. Berani Yash hebat. Yas'alunaka yas'alu yas'alunaka ati ayyana mursaha. ayyana mur. Oh panjang ya Allah. Panjang. Yas'alunaka Anis taati anisya ta'ati taati anis ta'at saati anis ta'ati ayyana mursaha. iya yas'alunaka anis saati ayyana mursaha Fima nih Pak fima saya. ya Ini Fima ya? ya Fima itu. fima anta Fima Fima anta min dzikroha. bagus fima anta min dzikraha Ila rabbika muntahaha. bagus ila rabbika muntahaha innama Innama anta munziru may yakhsaha. bagus innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum Ka'annahum yauma yauma apa? yarawnaha Oh, ka'annahum yarawnaha yarawnaha lam 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 yalbasu lam yalbasu illa illa asyiyatan asiyatan wa au duhaha. bukan wa au Au itu ya dari Allah. ilah ya illa Illa asyiyatan illa asiyatan au duhaha. hanya kecil au duhaha ha gede au duhaha coba Au 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 duha enggak duhaha ha gitu. kecil dulu harus gede Oh kecil. au du eha au duhaha ha gedenya di akhir Oh. au duha Au duhaha. bagus ka'annahum yawma Ya Allah. yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha sadaqallahul azim 46 ayat berani ya baru seumur hidup baca langsung ke sini
Diulang-ulang Kak, ya bagus, banyak Insyaallah kemajuan. Pak Ustaz. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.